بری دست به خفتن خوب کم خوازم سرناو وقفه لیکولین چاندا کردی سپاسی خو جامعه کاران را بکم از ماموسته مرواد ماموستهی بیشتر که نه به هنج 20 دقیقه زیادتر شاگردان را قصه بکنیش 20 دقیقه شون ده کسی که فهم نکرد اون تشتک ناد نوار جا کرده مجید وی وارد تایبتمندی که آن هی جوینی خود 10 ساعت آجی چت کنجارده هر چقدر وقت آموزی به چه از پیکن و کی بچوک بیشم جوره دبیجن دو کرد تیاره رواندره برن آمریکایی پیکن و کتابی هر چقدر لذتی مبجی بیشم تیاره دراوینن دکناکین کسک تسلیم ناگری نکاروانش تیاره درخن تالیه کی پرسد به والای کی جان قومینه به والای کراواندره کردن ید به بابو حسانه دفزرنا کی تینن بر تیاره لیدن و دو کردمه و تیاره رواندره گرتنه دست خو دلیل ادکشین جور درد کبد ایجا لازم اونجیش خورابن کش bu جمع گدار بم yani biraz teci گهداری کردن اقاس درج زحمت لدی ساجم ببورینن evci peyüstiye ki yani hem çıkaz listu kuda fızırda haz bekinci hem beriya 1400 sala beriya 2000 sala ku zanın ku brastici ardnigariya ku Kürt ledijin her vaha şaristaniye ki zanistiyeci yani hem zanistiye durnin brastici ev şaristaniye Mezopotamya'yı ku fakir Teyranji lejiyayı misalen iro bahsa Pisagor'u çen matematikçinin dindikin beriya van 1400 sal beriya Pisagor'u matematikçinin din gellek tişten matematike bir karanine yani kok çarçık kare köklü bejin kare u çarpı mu gellek tişten din bir karanine ana merv gava bahsa fakir Teyran uzanısti bi ki merv dve beriya vici bizanı bi kuçiye brastici fakir Teyran ev zanıstiya xu ev filozofiya xu ji bingehekî girtî ev bingeha jî bêguman biraya min şaristaniya Mezopotamyayê misalan di astronomiyê de jî îro mesela di fakir Teyran di gava helbestên wî dixwînî yan jî ew klasîk medarên din ku براستی کردی نفساندنه برینها 1000 سالان برینها 700 سالان 500 سالان 100 سالان bu کردی نفساندن تلتوان جدنری çip astronomiye ki hejat zanın hem mu navester zanın navester kanana yürülevlerin kurdi de çağstengi tüne çıma hemiyan düve çağı de karanine çıma karanine jiberku peyvendi van be astronomi rejiheye Tülfekî Teyran jidneri mesela düğü de evan tiştana be avaya ki eşkere be avaya ki zanyari te xane kirin te ditin tiştektin jeze balbikşinin bi kurti misalen mesela kanate kurdo tarih edebiyata kurdi nifsan diye u beriyavi jembejin gelek lekoliner le herema kul kurtle dijin xabitine o hen nivisarende fakir Teyran jî klasik medarên din jî bi destxistine evana jî bi taybetî bal kişandine ku di helbestên klasikên Kurdî de di helbestên fakir Teyran de jî ne tenê em bêjne evîndarî heye oldarî heye ji xeynî jî mesela taybetî sirûşt û filozofiyekî mezin jî di wan de dîtine çi dibêje qenatê Kurdo beyt şiir xoşxan û stranên wî ne tenê derheqa hezkirin û evînê de hatine gotin û nivsandine lê ew wisa di derheq sirûşt û filozofiyê de jî gelek nivsandiye ev qenaata Fakir Teyran di Minorskî de jî heye di Aleksandriyaba de jî heye di Bazil Nikîtenê de jî heye evanayê biyanîne em bêjin Abdurrakîf Yusuf bigire heta Mehmed Emin Zekî û yên nûdem heta bi malbisanî û gelek lekolinerên meyên din hêja jî di vî babetî de bal dikşinin. İja tabii em dikarin filozofiyayê felsefevaniyayê ji ku derxin Fakir Teyran di helbestan de ev gelek eşkere dixuye. Di jiyana wî de dixuye. Mesela mamoste İhsan min piçek hêsatîr kir got ew Fakir Teyran şoreşgerekî bêhem peye gordema xwe berî çendîn sal em di civînekî de bûn çend kurdemeyê sosyalîst jî hebûn ku behsa kevin dikirin behsa beriya dozdeyî lonê Marx û Lenin li ûr mirabû axaftinê kirin got xwedê dikin û Fakir Teyran dizanin nizanin
yani çen helbestin fakir deyran zanın. Yani kuhun eğer Kurdeki bir sosyalisti bir nafkın beguman gerevun biçin sala 1500 jur ve hayan varın onu bilerin ku fakir deyran mezintir sosyalisteki tüne. Yani sosyalist her mezinci brastici var. Civakla ise civak yakuna askeriye o her vaha yani dınav miriti de devci her tişti berday peketiye belengazu hejaran dorhu konkri yanjil gelvan akıviye. Felsefayı cib kere kiriye, felsefayı cib teyrutura kiriye. Bir gelekleri doğru edin rekiriye. Ama ciye xo ne iştiye yani mali dünyayı reji nemiye. Tabi via eveci Feriduni Attar'ın bejim, Feriduni Attar'dı bejim. Mesela evci ciyana yükledileri pırdışı bir fakiyete İran tesiri ki mezin servici kiriye demek. Beriya fakiyete İran jiyaya. Evci maldar ekiye, khadi mülk ekiye. Gelek çirok servi der basma ama tarihi bu yere ki dure cezna xazımıcı kaldık ama devci her tişti berdedi. Malum ülke xubel avdık uç malum dünyayı vet qarica dest ped ki helbestin felsefik de nefsini mesela fakir Tehran juici vardı gran bejne Feriduni Attar şu ne Kurdeci. Her va dehem çaxa melay ciziri xabti jiyaye düve demedeci gelek tişten heja afrandi hemu felsefikin hemu ilmine hemu jiyanine hemu biviyavay sıra Allah çi zatek ihsanı mecbur tane ciye ki derxiz çerxi dinav çerxa ezim ruhu ravana min tüye es hişkedarım narizim xemlu ruhana min tüye beyte neşim gavek bavim bezim xanım mırada min tüye Liver mesela ledneri ku ev filozofiya ku dvan peyvad dert keve peş brastici mervirojin karbdile ki rahat şrovebke. Hincar mesela peyven bevirengi helbestin bevirengi tudbini ki tudkari bikşini hazarciya tudkari bin ve çen rezkanji brastici tudkari roman ekici derxi. Yani ne tenev ey av deji vakt tüne yaz naxazım mamostara şu zilancımıra bejete vakta xuzedebir لی ای آو داد ادنا دجی فقیه و مله دجی او برای واقعیتنا فقیه و مله هی مثلا او خود نفساندی اما yani çi felsefe ki mezene, çi filozofi ki mezene, merv iroji luandın eri ku Brasil'le hayır dibine. Ne tane mesela fakiyete İran'da? Ne tane fakiyete İran'da? Yek dakika mayı az vakta xudu bqadinim, o pekanok jiş kisem çi bqavın. Ne tane mesela fakiyete İran'da? Ahmedi Khani de Melay Bati de Berya'yı mesela Baba Tahir Ahmedani de Ali Hariri de gellekandı felsefe ki usa mezin heye o brastici iro ez minnettari vanam ku hebuname kurdaji de saya van de heye yani tane xabatameye ku em bejnesi çil 8 sal 7 sal falan bevan brastici eğer ev klasik medarın metüne bana o ev klasik medarın medreseyin kurdi de xud negihandana و مدرسه می کرداجی حتی روزا مجی نه اتبانا و دیا مجیش برکو نچونی مکتب کردیا خو بیر نکردن و جی تنه بنا براستی گلک تشته مجلسه مچوبو ماموسته میره ما سرس بگوت احسانی بونه و زمانه وان امی جی نه وکی وان بنا بلکی یک چند کسک زمانه ما بونا از پرس پاسیات وقت کم و بتایبتی جاو کسین کو و جوینی آماده کرنه جوان رجی سپاسدارم و منتدارم her heaven her sağlığın. Spas veriyorum.